Sva 3 prethodna dana televizija Pink je bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji. U petak je Pink sa udelom u gledanosti od 19,15% bio najgledaniji. Među top 10 najgledanijih našla se emisija Grand Show koju je pratio svaki četvrti gledalac u Srbiji, kao i serija Mala nevesta sa milionskim auditorijumom. Sledi serija Ljubav i osveta, dok je Nacionalni dnevnik i dalje ubedljivo najgledanija informativna emisija svih komercijalnih televizija. U subotu je sa udelom od 23% Pink bio ubedljivo gledaniji od drugoplasirane televizije PST i treće plasirane B92, ali i od javnog servisa, kažu pipometarska istraživanja agencije HB Nielsen. Najgledanija emisija svih komercijalnih televizija bile su Zvezde Granda sa 2.300.000 gledalaca i šerom od 36,66%, te su bile duplo gledanije od emisija koje su se emitovale u isto vreme na drugim komercijalnim televizijama. Slede Genijalci, Magazin In, Kursadžije i Nacionalni dnevnik. I film Kakav deda, takav unuk našao se u top 20 najgledanijih sa milionskim auditorijumom. I u nedelju je televizija Pink zadržala vodeću poziciju među komercijalnim emiterima. I ovog puta najviše pažnje je privukla emisija Trenutak istine. Sledi U ringu, specijal venčanje Danijele i Ognjena, nedeljno popodne kod Le Kiš i prvi poslastičar Srbije. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.